prik na pelabuhan san red FM kada spicy masuk ke komen na kam tajam boro hoi produk mentang yang non akan tajam kan request teman-teman ini sibun ki message na ki produk ki begini bagi message ada wala pa na ikong kong na po lai lengkot kam message bong ba halo kadu ka no pasti masuk ke komen na tajam pi so ba sepentem knang ka diroi bong ba jingjia menen hoi tok do sibun ya pi kong ya kan request jung pi ba chua pi sap yang nega jung wai nga chu ai pi wai jing tip la nega jing kali ba kata jing kali ka ong ba ni saya kod itu kibri usai Islam sakit no jaga trailer ni saya junogi kami saya kod itu kibri ba udah udah lagi website dia tu apa yang ini ya kerong jong udah lagi website pat kerong juga balong no baladon mana lawan ai kan jubab lagi jingli pai mesti kisur bar kendai di way lai way asan ri lebat jangan di orang nang serok nang sampai jingja menin ngakuapan ya tu ngadu mensua ngampat kendu kasam labriu kamde nasional ngayat kendu haboy rembong kamde hiru kekasih nelah henry nabar Meghalaya kakren yanga dating English nyumat jong karu la polish kakang babli baya ngaju babjem ye kya hua kakelipat syanok mensong bakla pirung syaboy rembong ngakelipat syano pinle dak masamki yang akape negrim skaong badon ipa Henry Shani ngaboy rumah kamper ngaong yangan lipu yala ipa pinsa gendu nganlek syakmat da asyaka kabut nadin da R3 kakang bakli baya ngaju babjem ye kya hua kakelipat syanong mensong bakla biru syaboy rembong